Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün noyabr'nın 22'si çarşamba günü. Ukrayna Xavfsızlık Hizmeti Kırım'nın işgalci hakimiyetinin cinayetlerini tasdiklagan delillerini topladı. Onlarını halkara cinayi mahkemege yollayacaklar. İnsan haklarının bozuluğu ve işgal etilgen yarımadada tüzülgen halkara anlaşmalar hakkında söz kete. Bunun ile SBU hadimleri insanların kavmi ve dini alimetleri boyunca ayrım etilgenini tasdiklagan delillerini topladı. Mahkeme işgalci hakimiyetinin Ukrayna toprakları bina ve nakliyatını millileştiruv dep zapt etkeni hakkında vesikalar yollanıldı. Lugansk vakaları tek çeteler arasında yüz bergen iç davalar değil ki. Rusya mahsus hizmetleri arasındaki çatışmalardır. Bunu Ukrayna Dış İşler Naziri Pavel Klimkin Nazirler Kabinetinin toplaşıvı günde bildirdi. Onun sözlerine binaen bu vakalar nefbetteki sefer Donbass'nın kanunsuz silahlı takımlarına Rusya teserini tasdiklay. Hem de halkara topluluk için da bir delil ola. Nazir Arbi Kabinetinin Tunev'inki toplaşıvında vakalarının olabilecek ilerlemesi hakkında münakaşa geçirilgenini bildirdi. ОБСЕ'nin hareket sahasını sınırlamak ve silahını oynamak için bu vaziyet kullanılmak mümkün. Anda hem silah ile kolonalar hem tanklar mevcut. Şunun için vaziyet pek ciddi. Onu nezaret etemiz. Ve işgal etilgen teritoriyalarda bir kimsenin laf etmege mümkün olğanı hakkında Rusya lafları nonsens olğanı tam bellidir. Çünkü topraklar tamamen Rusya nezaretinde buluna. Gaga Mahkemesi Bosna Sırpları ordusunun sabah generalı Ratko Mladić'ni umurluk hapisке mahkum etti. Onu genotsid ve 90. senelere Bosna cenki vaktında insaniyetlikке karşı etilgen cinayetlerde kabatlı tanıdılar. Ama o birden Birleşken Milletler Teşkilatı'nın mahkemesini adaletsiz, özünü ise kabatsız sayganını bildirdi. Ratko Mladić halkara mahkemeden 16 yıl devamında saklangan sabah generaldır. Şimdi 75 yaşında. Mladić Birleşken Milletler Teşkilatı'nın Xavfsızlık Şurası tarafından teşkil etilgen halkara mahkemenin ogune turgan belli şahıslardan son kesidir. Yakın ayları işini yekünlemeli. Varşava Amerika Koşma Ştatlarından 5 yıl devamında Schengen gazını satın alacak. Polonya Germay Gaz şirketi mutenasip mukaveleni Centrica Britanya şirketinin imzaladı. Gaz Louisiana Amerika Ştatı terminalından Polonya'nın Svinoujsce şehrindeki terminalına kadar nakil edilecek. Anlaşma gelecek sene amelge geçecek. 5 yıl içinde Polonya Schengen gazının kararının 9 partiyasını alacak. Bu Amerika gazının merkezi ve şarkı Avrupa'ya teslimatı hakkındaki birinci orta müddetli anlaşmadır. Hatırlatan Polonya mukavelenin müddeti 2022 senesi sonuna yetkeninden son Rusya gazından vazgeçecek ola. Uber taksi sımaraşı servisi şirketinin tahminen 60 milyon yolcu ve aydavcılarının belgelerini kaplap algan hacker ucumunun yapılganını gizledi. Vaka былтыр oktyabr ayında yüz berdi ama şirket ucum hakkında bildirmedi. Bunun yerinde malumatını silmek ve her şeyini saklamak için hackerlerge $100.000 ödedi. Bozup açma vaktinde adlar, cep telefonlarının numaraları, poçta adresleri, hatta bazı aydavcı şeddetnamelerinin numaraları çalındı. Uber Birliği degeni gibi hackerler şu malumattan faydalanmağa yetiştirmedi. Ucum hakkında belli olganından son şirket Xavfsızlık Hizmetinin başı Joe Sullivan vazifesinden çıktı. 54 yıl evvelsi Amerika Ştatı'nın Texas Ştatı'nda Amerika Koşma Ştatlarının 35. prezidenti John Kennedy öldürüldü. O günü prezident korteji tantanalı surette Dallas sokaklarından geçmekteydi. Saat 12.30'da insanlar toplantısı o günde atış sesleri yankıradı. Resmi malumatga göre 3 kere attılar.
Түфектен Ольдурыджым Куршун Джон Кеннединің башына ұрды. Ольдуровде Ли Харви Освальдның шеклейлер. Хатырлатам кечкен айда Ақ-Эвда қарарнен Учбин архив весиқасыны айдынлатты. Бірінде язылғаны кебі вақадан эки ай эвелісі Ли Харви Освальд Мексикада Совет социалистик Джимхуриетлер бірлігінің элчиханесіне барған ве КГБ агентынен субетлешкен еді. Зимбабвенің қувылған президент Муавені Мэрсомның Гагва девлетнің шымдыки башы Роберт Мугабенің истифасыны талап етті. Президент Муавені үкімран фирқадан чықыралмағандан сон мемлекетні терк етті. Кері чағырылығаныны білдіре, амма шақси хавсызлығыны тушынып қайтмай жақ ола. Евел Зимбабве парламенті президент Мугабенің импичмент кетешатыны башлады. Екі күн девам ете біле хатырлатам 93 яшында Роберт Мугабе Зимбабвені енді 37 ел девамында идаре етем. Мугабені цензура ве ватандашлық сербестлігінің бозолуы үшін тенқит етелер. Google хаберлерінде Русия тәшвиқатыны көзетмеге башлайжақ бұны шаркетінің иджраи мудары Эрик Шмидт Канадада халқара хавсызлық форумында білдірді. Assassin Russia Today ве Спутник аққында сөз кеті. Шмидт платформасындан бұ сайтларының бұтынлей сіленмесіні рет етті, амма дейкі малюматны көзетіжеклер ве тектешкірілген хаберлеріні бережеклер. Хатырлатам Twitter ичтемайы ағы платформасында Russia Today ве Спутник тәшвиқатчы каналларына рекламаны ерлештірмеге ясақ етті. Facebook'да ось платформасында сияси реклама спонсорларыны айдынлатмақ талабыны көрсетті. Йылдызлар или ерлар белі Украин журналистлері ве алыбарайжылары артистлер или бірлікті балалар құртырывы үшін ерлады. Журналистлерінің екінші хайрия концерті Киевнің оперета театрында кечті. Иштиракчилер юрек қусыру олған балачықларға ярдым етмек үшін санаға чықты. Акция саясында бала кардиология ве кардиохирургия меркезі үшін тибби донатуға пара жылды. Балаларға ярдым етмеге ве серджелеріні қовандырмаға Украинаның халк артистлері разы олды. Шу жүмледен Нина Матвиенко, Анатолий Гнатюк, Виталий Борисюк хайрие концертінде журналистымыз Ольга Михалюкде иштирак етті. Бу әршей гүзелі күчін. Балачықларының ятхан тибиет меркезлерінде орталық гүзел олсын деп балаларға бағыштанған гүзелі күчін. Этрафтаки шелер лайық, яны çalışқан шей олсын деп. Опять возникла инициатива. Ейі бір әдет пейда олды. Журналистлер әйлік япмаға девам әті. Бұ концертны девам әттірмек тәшібісі кене мейданға чықты. Менемже топланылған параны кардиомеркезіміз üçün тибби донатувның сатыш алынмасына масраф әтерміз. Урметлі серджілер, бұл соңки хаберіміз еді да чоқ хаберлерні сізлер Украин форум сайтында оқи білесіңіз UATV елі олыңыз. Сақлықнен қалыңыз, көріш кенде.